bwagiye mu ijuru mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo akira amashimwe akomotse mu mitima yacu. Turabizi neza ko hari ibyiza byinshi tudatahura n'ubwenge bw'abana b'abantu bije bihetswe n'uyu munsi ku buzima bwacu. Turabizi yuko hari ubutabazi, turabizi yuko hari ubuvuzi original, turabizi yuko hari ubuhembuzi, turabizi yuko hari ikintu gishasha uje gukora ku buzima bwacu. Habwa icyubahiro, habwa icyubahiro, habwa icyubahiro. Hari abantu uje gukura ubureve, habwa icyubahiro. Hari abazingamye uje kuzingamurura, habwa icyubahiro. Hari abayobotse shetani uje kutugaruriza, habwa icyubahiro. Hari ibyacu byazimiye uje kutugaruriza, habwa icyubahiro. Hari ibyacu byariwe n'inziga uje kutugaruriza, habwa icyubahiro. Habwa icyubahiro mukama ku bantu bose uyu munsi rije kurenguka ijiji uburwayi butandukanye. Habwa icyubahiro nyaguhora ku ngoma kuri uyu munsi wa 204 n'umunsi wa gatatu. Mwami Imana habwa icyubahiro, habwa icyubahiro, habwa icyubahiro kuri igenekerezo rya 23 kwezi kwindwi. Habwa icyubahiro dawa twese ubyagiye mu ijuru kuri buri kintu kimwe cyose ujya kudukorera, abo ujya kuburanira, abo ujya kurenganura. Aba bana bacu ujya kuzibura amatwi ngo bakumve, abana bacu ujya kuzibura imiyoboro y'urukundo rwabo ngo bakunde badashingiye ku kindi kintu usibye urukundo. Dawa twese aba bose ujya kuzibura imihora yabo yo kumva no kukumvira. Habwa icyubahiro papa kuri abo bose ujya guha urubyaro, habwa icyubahiro papa kuri abo bose ujya guha gusama inda, habwa icyubahiro papa kuri abo bose ujya guha kwemegwa, habwa icyubahiro papa kuri abo bose ujya kungira ubumwe n'abagenzi babo, habwa icyubahiro papa kuri abo bose ujya gukura ku cyavu, ujya gukingira impanuka, kuri izo ngo ujya gusubiza hamwe, kuri abagabo baza kugaruka mu ngo, kuri abagore baza gukubitiza agatima membero bakabona kwiteka n'icyubahiro biri mu guca bugufi. Habwa icyubahiro papa, habwa icyubahiro papa, habwa icyubahiro papa. Dawa twese ubyagiye mu ijuru tubabarire ku ntege nke zacu duhesagire, tubabarire ku magara make yacu tubohore. Ugururira abacu bafungiwe mu karenganyo, ugururira abacu bafungiwe mu karenganyo, ugururira abacu bafungiwe mu karenganyo. Ugurura dawe, ugurura dawe, ugurura dawe, ugurura dawe, ugurura dawe, ugurura mubyeyi rukundo kigongwe, ugurura murengezi w'ubuzima bwacu, ugurura mutabazi w'ubuzima bwacu, ugurura kibasumba kizima, ugururira ubwoko bwawe. Warabikoreye Petero, warabikoreye Petero, warabikoreye Petero. Ntabwo yari imirimo myiza Petero yari yarakoze, ahubwo nuko yitwa umwigishwa wa Yesu Kristo, yari afise umurage wo kuyoborwa na mutima w'umweranda. Ikiyongereye ko ngo abakristo bari bahuje umutima barasenga kugira ngo bange urupfu rwa Petero, bari bahamuwe n'urupfu rwa Yakobo. Natwe duhamuwe n'abacu banigago, duhamuwe n'abacu bababaye, duhamuwe n'abacu barozwe, duhamuwe n'abacu babuwe, duhamuwe n'abacu bashushuwe, duhamuwe n'abacu bashushuwe, duhamuwe n'abacu bashushuwe, duhamuwe n'abacu banizwe n'abagome, duhamuwe n'abacu banizwe n'amagome, duhamuwe n'abacu banizwe n'abagome. Dawa twese ubyagiye mu ijuru uyu munsi wa 204 n'ubu ni nazo bwawe wongeye kwimuwe zawe n'ubumuntu bw'umuntu muzima. Turakwingize nyaguhora ku ngoma, ubuhamya bwawe muri twebwe, ububasha bwawe muri twebwe, ubutabazi bwawe muri twebwe, impuhwe zawe zibe muri twebwe. Dawa twese ubyagiye mu ijuru iyi saa sita ndasenze ngo uturenganure, iyi saa sita ndasenze ngo uturenganure, iyi saa sita ndasenze ngo uturenganure, iyi saa sita ndasenze ngo utwishyurize, iyi saa sita ndasenze ngo utwishyurize, iyi saa sita ndasenze ngo utwishyurize, iyi saa sita ndirukanye dayimoni iteza ibizunguzungu, ndirukanye dayimoni iteza akavuyo, ndirukanye dayimoni iteza imikoshi, ndirukanye dayimoni twuzuza akarenganyo. Turenganure nyaguhora ku ngoma, nawe agukoreye yikoreye amaboko, nawe akwiringiye yamaramaye, nawe akwemeye, nawe akwizigiye yigeze atetegwa. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, dawa twese ubyagiye mu ijuru, dawa twese ubyagiye mu ijuru. Niga ibituniga, boha ibituboha, ica ibitwica, babaza ibitubabaza, tunuza abagambiriye kudutunuza. Dawa
ryagiye mu ijuru waratubwiye kuzoduhorera abasi bacu waratubwiye kuzoduhorera waratubwiye kuzoduhorera waratubwiye kuzoturemesha waratubwiye kuzodukomeza waratubwiye ko atacyo tuzokuburana dawe iyi saa sita turaje kubohoza imbohe hari ababayewe mu rumogi hari ababayewe mu busambanyi hari ababayewe mu kaborego hari ababayewe mu bwicanyi hari ababayewe mu butinganyi hari ababayewe mu kabeshi hari ababayewe hari ababohewe mu bugumba hari ababohewe mu kuraguza hari ababohewe mu bwoba hari ababohewe mu bwoba hari ababohewe mu bwoba hari ababohewe mu bwoba mu izina rya Yesu Kristo ubwoko bwawe nibutabagwe abana bawe nibawe mu mpuhwe zawe abana bawe nibawe mu bubasha bwawe abana bawe nibawe mu budangago bwawe abana bawe nibawe mu nyosha nziza zikomoka kuri mutima mweranda ewe dawe ubwagiye mu ijuru umunyisirayeli ntiyari gutsinda intambara y'Irefidomu umunyisirayeli ntiyari gutsinda intambara y'Irefidomu Musa ntiyarasobanukiwe ko akwiye kumanika mu maboko wabaye umwuka wamuje karabikora uri Imana ikura igisuzuguro uri Imana izana ubutsinzi twese ubyagiye mu ijuru niwe Mana yo kutwishyura imyenda yose niwe Mana yo kudukura ku ibisuzuguro by'ubwoko bwose niwe Mana dusenga ukatwumva niwe Mana dutakira ukatwumva niwe Mana tuvuga ngo abada ukavuga utego bibondo byanje Dawudi yaravuze ngo warahengatse ijuru uramutabara natwe nuhengeka ijuru dutabare nuhengeka ijuru utabara bacu tabara abarundi babohewe mu makungu tabara abarundi n'abarundikazi babohewe mu makungu hari ababohewe amaboko imugongo hari ababuze ubudahangarwa barataye n'ibyizigiro turi kubasengera abafunzwe bafungiwe amanyanga abafunzwe n'ububegito bw'abagenzi bawe uyu munsi ntiwirengagize ijwi ryacu uyu munsi ntiwirengagize abagutakambira dawe waratubwiye kuzoturenganura kandi uzotuburanira abandi bagiye gusaba kiranga abagiye bagiye kurondera ibiheko abandi bagiye kurondera ibibuti twebwe tuje kukurondera mu ijambo ryawe turaje kwakira isezerano ry'ubutabazi turazi ko wibereye mu gitutu cyawe dawe yiyamira mu bwihisho bwawe mu budangarwa bwawe turaje kwakira isezerano ry'ubutabazi ku buzima bwacu turakwinginze turabegiza mu bwenge turasenze kandi turi ku munsi wa kabiri muri iyi minsi 9 isozera ku kwezi kw'indwi turaje ngo udutabare turaje nyagora ku ngoma turaje mwami w'abami turaje murengezi dukiza imibembe dukiza imikoshi dukiza imivumo dutandukanye n'amakarande mabi aho twimatanije n'amaraya tumatanure nyagora ku ngoma aho twimatanije n'umubeshi tumatanure nyagora ku ngoma aho twimatanije n'umusuma tumatanure nyagora ku ngoma aho twimatanije n'umwasi w'ubwami bw'ijuru tumatanure nyagora ku ngoma ngwino tugendere ngwino dukorere ngwino dutabare